Miona i Ša su ponovo uspjeli da zgroze javnost. Pripremite kesu za povraćanje. Ša zagnjurio glavu u Mionino međunožje, pa započeo akciju. Ona pala u trans. Kako se bliži kraj realitija, tenzija u kući sve je veća, a Miona Jovanović postaje sve nervoznija zbog činjenice da će se suočiti s porodicom, ali i hejterima. Naime, Miona je u elitu ušla kao zauzeta devojka, a vrlo brzo je pala na šarm Nenada Aleksića, sa kojim je prevarila Stanislava Krofaka, koji je kasnije ušao u reality. Iako su dugo krili istinu od javnosti, ispostavilo su da su Miona i Ša imali intimne odnose pred kamerama, ali je pevačica iste ukinula reperu kad se javno pohvalio njihovom intimom. Jasno je da reper teško podnosi činjenicu da nemaju intimne odnose, a on svaku priliku koristi kako bi opipao Mionu, ljubio je pa čak i grizao, a jedna scena zgrozila je javnost. Naime, iako mu je Miona skrenula pažnju na ponašanje pred kamerama, reper ju je ugledao u krevetu, pa zagnjurio glavu u njeno međunožje i krenuo da je ljubi, dok je ona rukama držala njegovu glavu i smejala se. Negativni komentari su se nizali ispod ovog snimka, a Mioninoj porodici definitivno nije prijalo vidjeti ovakvu, s obzirom da su joj na to skrenuli pažnju. Fuj, ovo je odvratno. Ovo dozvoljava, a ne dozvoljava da je poljubi u usta. Kakav blam. Ne zna se ko je veći od njih dvoje. Bljak, ne mogu više gledati. Bili su samo neki od komentara ispod ovog snimka. U međuvremenu isplivala skandalozna poruka Vanje Ignjatović. Vanja dolazi po Stanislava u Šimanovce. Maju će obezbeđenje morati da drži pod kontrolom. Krofak odlazi sa bivšom ženom Nenada Aleksića. Nakon 10 uzbudljivih mjeseci u Beloj kući, večeras u 21 sat počinje super finale elite. Tokom vanrednih izbacivanja koja su se u proteklih nedelju dana odigrala na imanju u Šimanovcima, od 30 finalista u realitiju je ostalo 20 super finalista, koji će se do posljednjeg glasa boriti za prvo mjesto. Ćerka Stanislava Krofaka, Vanessa, uveliko poziva njegovu podršku da glasa, a sad je podelila zanimljivu poruku koju je dobila od Vanje Ignjatović, bivše supruge Nenada Aleksića. Naime, Vanja je poželjela Stanislavu sreću i poručila da jedva čeka da proslavlja njegovu pobjedu, što je bacilo u rebus mnoge njegove pratioce, s obzirom da nikome nije jasno kakav je odnos Stanislava i Vanje i da li ga ona čeka kako bi započeli ozbiljnu ljubavnu romansu. Pobjedi pa da slavimo, napisala je Vanja, a Vanessa je podijelila istu poruku putem Instagram profila. Miona ostala bez haljine za superfinale elite. Moli ukućane za pomoć. Najbliži je ostavili na cedilu. Nenad Aleksića, besan kao ris, ne zna kako da pomogne Mioni. Nakon 10 uzbudljivih mjeseci u Beloj kući večeras u 21 sat počinje superfinale elite. Idi kod mene pa vidi da li imam nešto što ti se sviđa. Ja sam Slađi dala onu haljinu. Mislila sam da je tebi stiglo, rekla je Anita. Ma, nemaš ništa za tu priliku. Sve si iznosala, nema veze. Bila je očajna Miona Jovanović. Pa da, ona jedina haljina je meni velika, a imam veće grudi, nastavljala je Anita. Miona je bila vidno izrevoltirana činjenicom da joj nisu obezbedili haljinu za finalnu noć, s obzirom da su ostale ukućanke dobile i po nekoliko haljina, od kojih su izabrali onu po ukusu. Miona Jovanović puca na pobjedu. Zbog ovog je trpela Ša do samog finala. Debelo će naplatiti Aleksićevu torturu. Miona Jovanović očekuje bolji plasman od Nenada Aleksića. Veliko finale najgledanijeg reality elita najavljeno je za večeras od 21 sat, kada će publika saznati ko odnosi pobjedu. Najkontraverzniji par Miona Jovanović i Nenad Aleksića posjetili su drvo mudrosti, sa kojim su podelili svoje utiske, zajedničke planove, a reper je priznao da je ipak njemu bilo teže, s obzirom da se neprestano provlačio Mionin bivši odnos sa Stanislavom Krofakom, koji također boravi u realitiju. Kakvi su vaši utisci? Pitalo je drvo. Ja sam srećna što smo ostali Ša i ja. Sve je prelepo i euforično. Očekivala sam da budemo u superfinalu, jer smo svašta prošli, odgovorila je Miona. Drago mi je što sam sa Mionom ovaj posljednji dan ovde.
To je nešto najlepše u ovoj sezoni, rekao je Nenad Aleksić-Ša. Šta mislite, ko će od vas dvoje ostvariti bolji plasman? Pitalo je Drvo. Siguran sam da je to Miona, ona zaslužuje. Biće mi drago da budem nekih 5-6 mjesta iza nje. Voleo bih da pokida večeras, rekao je Nenad. Meni je svejedno, ali intuicija mi govori da ću biti ispred njega. Imala sam toliko stresnih situacija, ljudi su više skakali na mene, rekla je Jovanovićeva. Meni je bilo neprijatnije, ja sam sve vrijeme provlačio bivši odnos, rekao je Aleksić. U sinoćnom razgovoru sa Mionom, Ša je istakao da je vrijeme da se njih dvoje spoje posljednji dan, te da su sve svi nadali da će ona odustati. Miona je potvrdila da će doći kod njega, ali je Ša istakao da će izaći odande kako bi svima pokazao da li je drži na silu ili ne. Pričali smo i rekli su mi da tamo nisam ista osoba i u kući kad si ti tu, rekla je Miona. Dobro, i jel kapiraš koja je poenta, upitao je Ša. Ne, Ša, pričali smo normalno, Milan je postavljao pitanje, odgovorila je Miona. Dobro, ajde, samo mi kaži jel dolaziš kod mene ili ne, jel te čekam ili ne, upitao je Ša. Da, naravno, odgovorila je Miona. Poenta je da se svi vi spojite posljednji dan, pa dosta više, svi su se nadali da ćeš me ostaviti. Pa jel vidite da smo zajedno, vikao je pobjedonosno Nenad Aleksić-Ša. Naravno da ćeš doći po mene, zaključila je Miona. Ovo bi večeras Majo Marinković moglo koštati plasmana. Na naplatu došao kompromitujući snimak vrele akcije sa Stanislavom. Maja Marinković totalno zaboravila na kamere. Maja Marinković jedva je dočekala da vidi haljinu koju su joj poslali, pa je iste sekunde počela da se skida. Međutim, zaboravila je na kamere, pa su njene goli grudi bile u prvom planu. Obukla je dugu crvenu haljinu sa veoma zanimljivim i nesvakidašnjim dizajnom, koja idealno pristaje njenoj figuri. Podsjećamo, Maja je Stanislava namjestila za intimni odnos u toaletu, kada je Krofak pomislio da kamere u istom ne postoje, a sada je na iste ona zaboravila. Inače, Maja Marinković je uvećala zadnjicu neposredno pred ulazak u elitu, a njena pozadina i dan danas je tema brojnih diskusija na društvenim mrežama, s obzirom da se čini da je deformisana i da oporavak nije protekao kako bi trebao. Kako je Marinkovićeva nerijetko u kupaćem kostimu, gledaoci su imali priliku da prisustvuju stravičnim scenama koje su zabrinule njene fanove. Nakon operacije, Maja Marinković je javno progovorila o svom novom zahvatu i otkrila detalje ugradnje silikona u svoju već impozantnu zadnjicu. Osjećam se zaista dobro, s obzirom da je to tek sveže. Konačno se završilo sve što je trebalo da se završi. Sad sam još pod otokom, ležala sam 48 sati na stomaku. Sve će malo da splasne, sve je tu super. Pridržavam se savjeta lekara, nije bilo komplikacija. Ipak, grudima je prezadovoljna, a muškarce je definitivno obradovao ovaj prizor.